Okej, ajde čujemo za Bosnu, šta je rekao, ovo me baš zanima. To Bosnia. We revisited a local football stadium, smashed the car window, and I even found my new best friend, Forky! Što je bruž... To je to od Bosne, jel ne loži neko? Nije htio da isproziva državu, a? To je to od Bosne! A hell nah, bro! Hell nah. WTF, nema ništa dalje. Ha, nemojte se smijete, ljudi, buraz... Baš glupo, trebao je da ubaci nešto da ispriča kao iskustvo, ono... Zamisli da je ubacio Voveja, tebe nije ni spomenuo, a kamoli ubacio sa paprikom. Da, to je bilo dobar deo, trebalo je to da ubaci, ali ono... Realno... Ovaj klip mu je svakako ono... Gdje reaguje na sve... Na sve stvari, na sve države, tačnije tako da ono... Zamisli da je ubacio Nunija, Nunija nije ni ubacio te, brate. Da on Nunija nije ni pokazao. Sad tek razmišljam kao, Nunija nije... Mislim, malo glupo, iskreno, buras. Malo glupo. Ali opet, s druge strane, kao, realno, možda namjerno nije ni hteo, jer je bio u fazonu baš s Nuniji, pa kao, namjerno nije hteo da ga ubaci. Otkud znam.